دەدەمێکی دا پارتیا هەدەپێ یا مژولی گێڕانە ئاهەنگانە سەرکەتنên wê partiyê di helbijardinan pêşbîniya wê êkê jê têkirin guhertinan di meyzandina civaka nêvdewletî durist bike û Yêketiya Ewropayê jî cardin pêgeha pekekê bide polînkirin. It is currently listed as a terrorist organization under the EU. پەکەکە لەلایەن یەکێتی ئەوروپا خراوەتە لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستیەکانەوە دوور لە هەڵبژاردنەکان ئەم لیستانە هەر 6 مانگ جارێک پێداچوونەوەیان بۆ دەکرێت دوایین پێداچوونەوە بڕیارەکان 2 مانگ لە مەبۆرکاریان لەسەر کرا ئەوەی لەسەر ئەنجومەنەکە بێت نوێکردنەوەی لیستەکەی و دڵنیابوونە لەوەی ناوەکان لە شوێنی گونجاو دەمێننەوە. Renew the listing so that there are very clear criteria, they remain in place. Têkiliyên nêbera Yêketiya Ewropa û Tirkiye asayî nebûne. Di çend salên rabihûrî de duberekiyên Tirkiye digel Qubres, têkiliyên lawazê li wê digel Yûnanê wekiriye, Yêketiya Ewropa çendîn astengên dijwar li hember bi zavên Enqerê durist bike û nehêlî Tirkiye bibîte endam di Yêketiya Ewropayê de. ئەوەی هەدەبە بەدەستی هێناوە سەرکەوتنێکی مەزنە چونکە دەرگایەکی گەورەی لە مێژووی تورکیا کردەوە و ئێستا ئەوان وەکو کوتلەیەک لە پەرلەمان جێدەستیان هەیە ئەم هەڵبژاردنە بەڕوون و ئاشکرایی پرۆسەی ئاشتی سەبارەت بە کێشەی کورد لەسەر نەخشە جێگیر دەکات و ناتوانرێت ئەم مەسەلەیە پشتگوێ بخرێت چونکە لەمە دوا کورد لە ڕێگەی پەرلەمان بایەخ بە کێشەکانیان دەدەن من بە گەشتبینیەوە سێری ئەمە دەکەم نەک تەنیا بۆ تورکیا بەڵکو لەسەر ئاستێکی فراوانتر لە ئێستاوە پێگەیەکی بەهێزی بۆ کورد دروست کردووە. Yêketiya Ewropa li van salên dawiyê dilgêrana wê êkê bûye ku çend endam di Yêketiya Ewropayê de wesat bînin hikûmeta Tirkiye dest di karobarên dadweriya welatê xwe werdide. Digel çend pirsên din ku li torên civakî deng vedaye. Yêketiya Ewropa dixwazî Tirkiye bi zavên xwe zêdetir bike ji bo ku rêgiriyê bike li wan çekdarên biyanî ku li axa Tirkiye derbasî nav dewleta İslamî dibin. Turkey's EU membership. Pirsa endametiya Tirkiye di Yêketiya Ewropayê de karvedanên cuda li ser astê rojhelata navîn li dovxe aniye. Erdogan bi rohn û zelalî pişta wî bi Rûsyaya germe. Çend berpirs li vir gihiştînê wê nerînê ku digel parlamentoya nû ya Enqerê giringiyê Tirkiye di Yêketiya Ewropayê mijara wê germ û gurtir dibe. May now intensify. Jack Parrock, Brussels, Ruday.